Mulai aku. Mulai. Kelang negate turang pakrin aku. Pagi me babu endek aku cuma. Mama biringku endang Muhammad rakalim bubu magagah karadahin melias jana metami tapi lah ia tahan adik juti lengape puluh tak matawari enggolaus iya encari laboli ngadi-ngadi rekata pepe iju manangri tapi sayang bas kedai kopi asa pagi-pagi sehat-sehat kenapa ulah kambang gerabangga maju kena kakak sekarina seranta lengape puluh tak matawari enggolaus iya mencari laboli ngadi-ngadi rekata pepe iju manari tapi sayang bas kedai kopi asa tengah berangi sehat-sehat kenapa ulah kambang gerabangga maju kena kakak sekarina seranta lengape puluh tak matawari enggolaus iya cari laboli ngadi-ngadi rekata pepe iju manari tapi sayang bas kedai kopi asa tengah beri uga penggejapan durikan Penggejapan aku agak melas mergoh. kai Tang-tangna tami-tami dulu be aku endingna kata kedua aku kedai kopi ngasa tengah berengi. manusia tidak ada yang sempurna sayang Memang tidak ada yang sempurna tapi kata kedua bagaimana tapi sayang kedai kopi ngasa gedang wari. Tanya saya. kai si man Kenapa sempurna saya di kedai kopi gedang-gedang wari? Bagaimana? Tanya di lagi nande ugama kedekahan kedai kopi asa rumah. di laki dia tah tak kamenja sukun be ai sakai kamjena perbulangan du sembiring mergana angkatan dulu be Sada. Dua kala. Pokoknya li tigala sembiring di daharana kuida ayo ceria. Lali sada pe ayo tertekan. oh weh remina ka memang krina Apa ide kamle darah kala sembiring nande? Ida andunga. Sada peli ayo purtangan, sada pelali. Lali sada pe ayo Melalik makar me. Weh. Enak sama mama biring dek. Oi kuang kangnya enak bang lagi nandu kotakan lengape pul tak matawari Weh. kolaus kujuma payau bi Bagai. payau mencingkat perbulangan lo mencingkat Becingkat. Muhammad Arkalin bubu Muhammad. tapi sayang perbulangan lu buka di kopi tah lang perbulangan na lang berarti mantap sembiringnya hilang. Bicara kedai kopi pegari sembiring mergane, ada yang salah di rumah. apa yang salah sayang Kemungkinan waktu anggah nakam berbeda bauna.
Ugakin bahuku. Makana pelayas-layas sekali kiman kena sekalin. Uga Adi wari adi sada minggu hari pitu hari. Ya 2 kali kala gaya kena bau hand body bagi bau marina dalang mulai cuma nari ko kembali anggah bau bersih berga pagi anggah bau minyak biawak bagi dekahan. Gelar nabi kami jaga kami kesehatan kami. Lain mau pentingman kami marina na baby. Woi, mulai cuma nari bergahan daripada masuk angin. Angin dulu. Angka hari Jumat bau jerangau bagi jadi usul bagi. Ulah bagi. Gelar nabi jaga kesehatan sayang. Jadi mulai Pak Endre 3 nari cuma nari sambut dengan ceria. Contohnya mulai aku cuma nari. Lemas ras kuteran ini lebih ya. Mulai biar aku ceria tak aku akan berginting indah. Contoh. Ngongoli aku cuma nari deh ginting. Cuma aku dulu kena aku babat gua kap dulu. Menjilai. Menjilai oleh men. Takuan 2 kali kan. Lagi gua nih tapi. Tenang me kambing. Ngoli cuma nari aku. Rumah kambing. Yang ngoli cuma nari dah kam contohnya pada Bengkale. Dah kamar dulu apa lagi mau babat pupah kan cuma nari kena lo kesah nari. Lah boleh himin rumah kambing dulu himin. Hah? Boleh himin. Rumah kambing. Idah kau dia. Cuma dah enggak babat. Pupah kena gue kesah kue. Kayak saya dah kita mulai cuma. Bengkala pe masuk. Panganina jong dai rimo da krina. Dah hindu kai cuma katangku. Jaga Bengkala. Engkau maka masuk Bengkala dah. Temanku. Di Tuhan perbulangan piadon. Woi, temanku ni gue bertikam tu saudara rasa enggak etik bukan. Namanya. Bagi ya, lumayan dengar bro gitingnya bagi bi. Adik bro Karola. Bukan. Contoh. Bagaimana dah kam? Mis sebagai nana di rumah he. Lega babak Jumandai. Jom Bengkala. Mulai aku. Mulai. Kelang dengar terang baharin aku. Pagi me babu endek aku cuma. Me aku kangen Bengkala. Aku kan bawa mulai. Surah Bro Karo. Zakam dana dari Kabupaten Angkat Tandu. Adi langar nak engkor sa anak me, go galang padongku, galang emasku becilai, go ses sepatuku. Boleh. Iya. Karo. Mulai kau teh na bapak lah, bo biring nak. Iya. Bro Karo iki gancang-gancang. Bro Karo lah lila pemetahna. Makanya kami perbapane bagai mon-mon. Mon-mon lah bola teh kami kan bagi. Dan kami kata teman kami curhat bes kedai kopi ya. Oh, ban bagai. Lah gejak pihak go terang. Wari bagi. Adina kurang servis kak lupa pagi ku probahia. Bagi lagi malam. Kasih dulu contoh Pak kalau pulang cuma nari. Pas ku tak gajah dadangan kami adu tapi taminako. Lang lah pernah bagabi. Lah pernah. Simlah bibiku. Kasih contoh Pak. Udah alih ya. Oke. Lasak kita kami. Kau bakal lasak kami. Itu sudah bang keser bagi. Sudah kena cincet-cincet dan kita tunggu 2 telur nih. Piring dai ngomong diser langsung. Piringnya dah cerdas. Langli ada aku tengah berusaha piring mengalah kak siku noting. Kepala pecok nih. Cekunen kudu ada perkolong-kolong dai. Sernah nih, kuja ser nih. Lega kak pecok nih. Ini kalau pindah nih ya. Pecok nunda. Ulah karelang ya, lah kena dong. Pecah dong nih. Woi piring. Nengom tangan urus piring lebih ke. Malam kau datang. Bagai lagu Ijo Endai lah ban lagu undu penami-nami perbulangan di rumah bi. Malam teh kami perbapanding di rumah bi. Malam teh kami perbapanding geluh kerina. Me bagai pak. Bagai. Adik bagai. Kamu kas sekali ya. Aku kas sekali. Bincar bungana rimowi cuma tahun-tahunmu puksa pasada wari udan ras baho nartar krina rasmu tikna paskel bagi siku nanami sirang mealu terpaksa lanai gunana kune pumahi
pegetem naring ngencan aku hinanam ngencan bagi serebas belangan bas perpanganan sahun serapkan lanai beturah pagi kunesuankan pas bagi ateku ngena ngokeri kepe buangken lanai lidalan ersada nambah cedana ngingenca nandekel gintingku apa idage kami si bucur makanan lalap naring iluku mambu apa idage kena si megi telah kuturi kengkrinate mesui melalak kuda cakapan begini kende ginting lalah banggo aku tadi lolo tegun lara kesen mesayang mampanahe lali tujuna pengkuhinanam ngencan bagi serebas belangan bas berpanganan sahun serapkan lanai boturah pagi kunesuanken pas bagi ateku ngena ngokeri kepe buangken lanai lidalan ersada nambah cedana ngenca berekel tiganku apa idage kami si bujur makanan lalap naring iluku mambur apa idage kena si megi aku turikan krina ate mesui melalakui dah cakapan begin kena deginting lalah ban enggo aku tadi lolo tegun lara kesen mesayang mampanai lali tujuna nande pada kelak kujatin dwe hah kujane tindwe kaiting kujane tindwe je rekai dari bibie itu dah teku si muda-muda man kade du bibia tedah teku berukai kang nande nande ku kelaceku menjuah-juah nande de jilena berukaro enak uga pesanga si kuda-kuda melalak lemantan nih de kayak gini kai ula ban bagian ayo du tinggi ya ragu terkai kam dahin dan Indonesia man kai ngadu-ngadu teku bagai-bagai ciri-ciri perbulangan zaman Gundari bi asal ruban siti mulih ke rumah nandena turang nande bireng jakam dai turong angka betan du turong biar aku gacahena lanai kuntiang lihat bersembiri ras turang mah kontek toh iya apa idage kami si magi laku turikul krinate mesui mulia aku turang laku ngasuk ke seperti kali suraran bagi kain gua turang kali bubu olah tipe-tipe bersembiri mulih pihak ulah nina kamu dah lupa ulih pendu
Ulanay dah di rumah kue ulanay. Ras turang dua. Salah kelaku nande ginting, lepak kelaku nande ginting, lanai aku jungut nande ginting, nande ginting, lidio kandoku. Tanah kerja ni pemburu ginting me. Kutah jaki ni pemburu ginting. Pokoknya buru ginting gua merambik nape pagi iya nande. Uwe sajaran anak ula lawandu. Adi lawandu buru ginting Kamis perlawesku kempak pardis cemesion. Depar kita bener kelalak lu mati. Mengong tandula bemusra. Aku tami buru ginting elak. Menggo dah nuga berbiring. Bukan. Nalamu kapitina. Langgo kapiti. Mari. Buka. Kuta kami ya. Berusumbiring ras berugiting lah nondo hisan. Kadena. Nindu daime berusumbiring. Berugiting ulih kena edana. Woi. Berusumbiring ulih kena dilagina. Wajar bagaimana mene. Pagi gawah kam kupol dah. Medanah pak. Woi. Pak polisi, ya iseng-iseng pak ya, bisa saya minta kasus berusia 5? Oh ada. Woi. Beru apa dulu nih? Beru ginting pak. Oh banyak kasusnya ini. Kayak kasusnya? Mak pergi kalak, ninjui kalak. Kasusnya ini. Penjara dia kemarin. Ngeri kak pak, ngeri. Beru karo nih nah? Beru karo pak. Ini juga ngeri. Kayak kasusnya? Ngeroro dahina, ngeresak. Ngeri kak pak. Kasus. Beru perainan gue pelalit me pak. Ada. Apalagi tuh pak, buru perainan yang lembut tikam dari belakang. Kasusnya, gedebok. Buru perainan yang buru tarikan. Oh penipuan nih. Kasusnya emang ketangkap dia nih. Woi, zakam dai mama, nade tigan. Timai lebih, ceku syukur tidak ada semua seperti itu. Sadar. Oh lo kak degree pak ningku. Terakhir Buru biring gua pemanis keletik turangku. Lali kasus nani dulu. Buru biring pak. Itu jangan kita turikan. Nina. Turikan lah pak turangku kelitah gua gini. Woi. Di antara rawa-rawa buru giting buru karo sebenarnya lebih rawa buru simbiring ini. Kenapa? Apa kasusnya pak? Bunuhnya perbulangannya. Nina. Di selambiar. Woi. Ya. Payung tuh deh. Kuinah nane rumah bagi. Pak kokari, na ancam nak kelebe. Woi, lo papa nang. Adi buru giting, pak le bangang rana. Pak kokari, na kutiju nak kelebe. Bersembiring lang. Bersembiring? Isip saja ya. Misalnya di perbulangan aku kedai kopi aku mak Nina. Lo dali. Engkau wil teku. Tahu du. Lah aku muli sendah. Lang aku saja rahim pak. Bagaimana perbulangan engkau bersembiring? Kamar anak nusan. Baci, kamu cuma aku. Encah? Nda kamernya gua pertunuh gua permengkeru nda penepak nih. Mana nanda. Nina bagi. Gua Ngenda tadi lagi nih. Nanti ban jadi tidak cekak dah dulu. Gemes ini. Syukur polisi dai. Kenapa kamu bunuh? Enggak ini aku bunuh pak. Ini kamu cekak. Jadi gemes aku pak. Aku mati kalau ada. Surau Rubire. Kata aku perbulan bergin terus bersembiring. Jadi ada berbiring anak bayi pengen nanti ada 4 nak bagi truk nak kelakeban. Gemes jelmaan bersembiring. Bagaimana dagay? Makan dah kampas hubungan. Lanai budara mi siapa si salah. Lang. Adili masalah kita dua saya dungisa. Kita lah dah kam dahidu turang dula pada dahidu nandedu.